O folo fatu lu tatu tanu umalau whaafunga anga ele isi whao poponga le neo tatu telefon mei Sāmoa ele tutu wa le siufonga le nau mua. O le malai whaalele i tia vea lea ua taatia ma le wafu i sāti toa. O nisi o ati nae na ave i whaata i te inga o le whaanga ioi ina leo le mafau le fionga le minista o tupe le fionga lau timu ia a fua wile seva ai. O nisi o a seta tō tino le malo wa taatia le utoi wha wa wina wa te tau ne una toi sila tu toa i ele kabineta. E nisi a wala e mawhai o na wha o ngā ina i le a wala po le tūlanga o lo i ai pe wha o foi. Mo nisi se le ni maua wha o popo le malo. Whai loe le fionga lau timu ia se pe po wha mtalanga. O lo lava ma te toi se le ni le malo i lana wha ava ai. E mawhai ai o na wha o ngā i a seta moni tupe maua. Whai loe le fionga le minista e lea toi fia tala noa ia i ni fuawhanga sa wha atino le whainga malo i wa mawai. A o lana lava ia wa ai mo le malo o tūla i maini le foe. E te tau o na matua sa ili masu e te toa. Po o anilu i tau na toa ia ati nae. O ni whaafi tauli ai sa ili fo tala whia ngai. E whanau mai isi mafofonga fau mo nisi ati nae le lei. E whaipa anga i mapa anga whaavao malo. I le vave o na whaatupe matino mo se manui o le atunu lau tele. O vai mamau ia le fionga lau timu ia wauna ia i nei le kabineta. E nei e sila tuto i bloketi po ni atina e fau le malo. E whao ngā ia a seta le atunu. Wata atia i le taimi nei. Na whātaunu ina le vai asun te nei le fontanga lo na whase fulu whaala popitonga parlemene mo malo tau pulenga. Mo le tūlangi Australia ma le Pasifika. Le asa whātukteia i Australia. O le autu o le fontanga, o le avea masui mo le lumana i tupulanga televou ma le parlemene, mai lata i le fitu se fulu le au se fono na fono le nei fontanga. O le tofa i le sui fonga fitalai o le maota, le fionga awa pa au mulipola alo te fua mulipola, ma le tofa le sui te tai o le tuangai le fionga fontoe le wofo. Sa fai masui o le tātou fontanga po le parlemene i le fontanga tāua. Na whiriwhiria le fionga le sui fonga fitalai i awa pa au masui te fono mo le nei fontanga, e pe o na whaatuwina le pālota i le fionga le fonga fitalai o le atukuki, ma whaamaunia e sui na awai. O le fontanga sa soala o pule i mata opo tau parlemene, mo le una ia o whainga whaatemkarasi a miotonu, e au fiai malso solo i ta iala o pule ngā malo le lei. Na whai uta wana manga o le fontanga i le tui nātu alo ia o le mta whaioi le parlemene o Sāmoa, e tali malo i le nei fontanga moli tūlangi o Australia ma le Pasifika, e le tausanga i lua whelua se fulma le whāle tausanga fōlea, e le masina o ki topa. E te lese lumana i mo tūpulanga a Amerika Samoa ma Samoa, i le una ia le tūlanga i le tūtau i tā longa. O se tasi leo mata opuna i yoe umai ei sui usu fono o whainga malo e lua le motu sa sae ma Sāmoa nei, e le fontanga le atoa Sāmoa ua mawai. O se manatu na la ngā e le fionga kovana malana au malanga mai tutuila, e na ia fausia le tūlanga tau ta longa i le sootanga o malo e lua, e le ngata e wha malo sia lo tātu i tūlanga tau i ta longa, ai wha pēnā fo en whiwha soa i ia to mai maanga waa, e le ngata i whaia onga, ai whapena fo i tama mateneta alo. O se tasi o mata po le fontanga, na tue ta alo sanga ila usu fono mai Amerika Samoa. Mo se isi e ka wha o popo, i le lisi lea watu inatu ia ilantou i tau mesina. E ui e le isainia malilienga o ia mata aupu sa whaatala noina. Ai o lo tu mau pele whenga inga na sainia e malo e lua le tau sangan te nei. E nisi o mata aupu sa tala no ina ia au sia lo latu sini au tu. E mole ati nae o atunu e lua, ma ia sala la watu le manui o ia ati nae, i ona tangata no. O le whama e ino le porkalame o le tau ave ina lepe whaata amilo le sulu o le file mu, e te atua i sa wanga e whaia i tinamata ma e tae ma whanau iti, a le whala popitonga le tau manga moe pōpua ngā tia, wa toe wha mautu mai ma se tasi o vaenga e poupo waili ngā ruenga fsoa swani al mtanga ruenga o leo leo.
E le tau mawhai le te atu I sa wanga loa a fiai le atunu. E ala le ele le mawhai o na toe ave I tua se tangi e whato ai pe tu I nātu le matanga luenga. E a fiai ni sa wanga, tu sa lava pe toe talo sanga le na tangi, e toe ave I tua ai whatau nuu lava mō lianga masu e su e ngal matanga luenga. O nisi o vaenga na wha alia matanga luenga o leo leo, wa matua maua e lava de si tio leo whae o sa wanga po mata opo, e a fiai alo ma whanau la aiti, ai o tina matamai tai. Salamu mtukuanga inunga ia mata upu e a fiai po I masabai. Mo sila fiele o iei se anu ilan. O loo whatu mtukula ia fia. E iei ona I tu le leia iei po I ona I tu o na loo whapea mai le public. O loo tele awareness. O loo iei policies. Now we have the strategies. Pa o loo mawaluma fiele alu. Pa ina mai taua le matanga luenga ia e mai se mātou ne loo whatu no ina nga luenga. There is a trust to the public if actually no nga luenga to terminate, especially le mea leo le respond. We had to respond at the earliest opportunity and within 12 hours. Na whai lua le suicide ni o mtanga luenga o leo leo, o loo tamu whai si tiel tūlanga le leile so tanga ma le vaenga le whaam sinonga, o na iei mata o polo o lato ngā luluei matu I nātu, peitai o loo iei nei vala laiti, e leo sanga tonuai le whaatinonga o vaenga I lua. O tala fo wia mo le amatanga o le neiva yaso, whaasoi foia.